Kapsinangan, sanong tada sabat, pasikaw to nananta ko dat tempo, da magiruba iti druangan iti debeno, mantak nam kinanga laporan dat misiyanta ko dat sabat iti. Aberta na po misi minggu diti, sabat iti na po, nga talon na po da misa, madas, tay ko July, 2002 na po da misa, iti na pa nga sarita ka kamoy di Nanette Ortiz, 5 hapadam 3 taon. Uhuna po laporan misinta ko beno nga pangaso pambari kasambuhan. Tay ko mimitamong di manahak do kalingasan ka. Iti na po barita misinta ko beno nga tinimpunon isa paghuhatan. Paingkuro data purimanan sayra ko silaw datulo asrama tay ko kotwa asrama tangondo mentok tinimungan sumandak ko mulakan tondo hilaid Holbrook Seventh-day Adventist Indian School ka. Kana pa din Nanette hinambay minarita ti laporan misita ko beno nakarubayaw dilili masa timpo ng daw da nakahina hilaid sikol Indian Holbrook. Sumanak yung mul da turun hapadam taon ni tinapa nga asikap ko pinapasiliw daw da nini angkat daw ka. Todo da angkat daw. Kisamangat kisinduan kapayaw da manguhop di Nanette hilaid asrama di. Amin hati lili di Nanette di samadat Mila ako manghup dia mantak na manutod tay ka mangonsok dila ko minggu diti kadaw. Ako nga na pa irituhot daw nga amuhot na gayaw dat pengka Mila ibang hupa ko dia da manuat ayatal kitabit papan panuatan ka. Ago mula tuhot di lili diti ng madinanet. Kahandam nang kapya inanet ti paghutan sway di lili kumadaw hinamadat tim punon daw dat pinapulay pangajaran daw hila itsikol dire. Kanang pa din Nanette nga minamaros, kailakay da yon na po nga minanayin da contract in duo ditaw nakatalip kadaw. Kapurim kasarawin Nanette dat nunu kapya kamiyan daw lo ka. Kaila ay din Nanette dat lili na pati nga nakombal do nakatimbaba di presi di tawagat taon pangajaran din nakatalip kisam do nanggap dat kirisiko bahaya kumatinan din lilisan di minanayin nag-ilili ikamoy dililiti minanayin do induo contract itaw nakatalip pa diri nga inapahit pisinay na rin nga iso contract sa bagi iso perjanjian mantak magihom panghupan sa balong mamasay nununo na po ikamila da mambahaya di tinandaw jadi sa balong padathara dat ang sponsor di lili migalit nuno po it perbuatan daw it ko way on daw it milaw dat membahayakan tinan daw nga mesti dat maghihom pe panghupan gulo sa balong masaya perkara diri mo pe paghim tulon makihop patulon ti adila it ko daw agumo po agumo nagit sumanak minta di sikul diri it rumikot hisikulan Indian Holbrook diri miyampay da beban emotional it wagat ka mila na panitinga katimbaba do agumo kapya bantuk trauma mantad do muli amulok po kapyo ka amulok pam agumo na timbaba nam agumo na trauma it atimbabaan do lo dihirila it tulon ni mikat hisikol diri kasaraw nigi inanet dat sangulon siswi dat kelas dit kay duo ka iros nga randaw minamora daw dat kombali iros itin na dat nakakita kadadian dat hinambo it pembuduhan di tapak daw nakakita kapayaw pinguro kajadian it pinatay tapak daw hiri insan tatuong it sera dat iraneta pati nga bersiap-siap na tumangkya di man tadi meja kerja daw mo diga adopt nga ina po iros na pati anak kachiliri na pati nga tuminang ko sa suminimpod gapos daw minamara sa pengka ako kodop ka daw kakita ako de tapa ako pengirak daw hila dyan dila kadin tanak di nga tayo na din Nanette tanak diri tanak tando diri na hilaid bilik nandaran niya berdoa ila sama-sama nakaniri Nanette nga susaka daw kodop dat kasaroyo pingko de kajadian it nunununit tarubaan it tanganak tangondo isang sumandak hiri laisikol de do tulan pag sa balom dat sumuang pangajaran it wago ilili na pati nga minanarita kumari Nanette pengko royaw na pa nga tersiksa ko pyo mantadit mimpi it araat
ahan na ba sonong it o ay pidaw tiki dat tutuang ketika dat mula na yaw dat menggambarkan dit inapahit ni pidaw diri nga karate di nanet dat nakuro to nakailo ni nanet at nakuro to terpanggil nakuro to hiti ko si kuliti dat timpo diti kadaw sebab inanet na pati kadaw nga sebelum imasa dit amulok pa yaw kadaw nga nagahalay kay pidaw di tamo sa nang ni pidaw araat na pidipida tikit tuang irina dat kailan daw dat kinarahingan na po nga mano di dat haro hubungan di nanet diti ilili supaya dat inanet na pati nga mila di papayakin dilili dat ina pa ni pidiri nga mila dat terdaw tagwangon mila daw dat hadapi it ni pidaw di mila nagkikinarhingan dat papabebas di sebab nakabebas si nanet mantadi ni piburok daw di nga tong kaya ni nanet ilili nga bebas man milo kabebas man tadit ni pidaw taasaw nang diri sebab mantadi kuasa kinarhingan ka minggalit amyo di nagit pipiro dat pelajar hiri ka siswa hiri it memilih untuk tinggal hilad sikulan diri daripada dat muli hilad walay dat suti pa nga aryan gaylo hilon sikul ko muli hilad kampung dala iti na pa nga berlaku hilad kuan dat walay na padalo nga sebab amo na kape aso nang it hirid sa kaliling walay dala kahit pingurohit suasana hilad walay la sebab iri na rahian tila dahil laid sikulan diri sebab nakakondom hi nanet at iros timpo non di it pelajari kelas kedua di sera dat nakauliaw mantadit suti taruhay no hila bersama dit malahin tondo nga asera nang kabinanet it tawon dasrama intaan daw hi iros na padi nga mintang yaw dit sa kaliling di mintang yaw sa sana dit asrama di ham na sambil pinapa labos it pamnahbadit labos mabadit lagala nakurasi nan iros dit dat aryan on sanong ako na nakpriman nakauli kadaw dide ililiti ka daw nga sa buli-buli pa nga ayaw muli hilad walay hilad asrama siya noan daw sampay dat tinondo kadi nanet ayaw kay love pagkuro ka petro mahit na timbabaan dilili di sebab agumo ka hit luka emotionalit no it hadapi mano dat timbabaw na takandit tinando ka daw nga elaan nanet dat tugas na pa daw nga akon kayaw hit menyembuhkan yaw na po nga perlu dat papahintang na papakita dit lisi daw tanpa syarat kemari tanganak tangodo diri tang semendak diri rumati yaw dit kemari tanganak jegawon daw di sebab elaan daw yaw na pa sebagai dat mamitamong no tay kapangaso no nga kinahingan it manhak na kasambuhan kumade telo kinahingan ni manhak na kalingasan kumaadya lo ka jadi minggu diri na po nga sementara dat belajar telo cerita tentang na penciptaan minuhot inanet dilili nunuk kaila kay sarita dit dat kaila kay sarita di alkitab dit kadaw sabay penciptaan dit sa balum dat nakahina kahit sikol kadaw nga kana pa dinan ililis binimbar nga amo ka kung nakailan salita dat penciptaan sebelum nakangakawiti sikol ka jadi pengkur pasal dat alkitab nuno dat takita no alkitab hilad ada kadat kakita kon alkitab hilad dolay no hilad dolay todo no ka it todo daw parang hilaid malahing da tondo nga mina jadi manggalang ni kadaw hi ko binamorag nagi ilili dat ayo ko balak kita alkitab hilaid dolay todo daw yadi pertama kali ya udah nakakita di alkitab diri saya radat nakakita hilad sikul Indian Holbrook ka binawara nagi dilili na dapat tarango hilad di ipinatarang nagi di nanet hilad dilili da bahwa dat ako mutulon hitid pamagunan manganggap dat kisah tentang penciptaan ng paditinga sebagai cerita dongeng no ayo lo temboyaan sa naman kisah penciptaan kinahingan ti pamagunan nga cerita dongeng ka nga hot na inanet nunul panapato tentang cerita diti kada minat dilili de nga ilili na pa nga
asa perasaan ragu. Sebab kana padilili nga inapa sigo dala it guru matematik dala ihubad napa nga sebelum da papa dalano di kelas papa timpunya di kelas dala nga hada manda patimpo na dengan renungan singkat kadaw. Bayno nagi yaw na pa nga mina musay datila dat mamusaraw sa atat minamarasapeng kaaka daw. Isa-isa na pa nga amo miladat muncul dari ketidakadaan ka. Isa-isa na pa nga ay kahinadat sikit ay so yo ka. Sebab mesti harus sangulon it menemonsoy ka. Sa satu benda ay so dat ay sorry nung ay sa tulon mo mansoy ka. It paghuhatan na mumusaraw idi lilim dit pasal diri la. Minamaras nang binipagi-pagi babarasan dilili ami semandak di say diri na padri nga tanganak tando say diri pa nga papasaraw di nanet dat hilan pad Alkitab salam Alkitab 1 Korintus pasal 3 ayat 6 na pa nga hinambaw minamaras si Paulus pengka iho iminananam i Apollos iminaniram nga kinarhinga ni manahak dat kasunion kadaw. Jadi irinan la promise ta kada bena mengusikaw atas persembahan sabat ke-13 tati da kayo mentok dat triwalan diti sebab ina pa sabat inti na pa persembahan sabat 13 nga miladi dat membantu dat bapa bangun isa gadung olahraga itwagu ang pusat kesehatan ikingat nan pengaranay da pusat hidup baru di Holbrook Seventh-day Adventist Indian School ka ang persembahan pada triwulan iti na pa nga manguhup menyelasai pasal kedua pusat kesehatan diri hinampai na pasikul nga manguhup da menelasai numbulat sawat mentok dat obesity, penyakit jantung, diabetes, depresi, nagi kes sa bunuh diri antara dit kalangan tanganak po komulakan hila penduduk asli Amerika ka. Irin la paramisan ta ko da beno, ponsikaw.